Ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Ikirere cy'u Rwanda muri rusange cyaranzwe n'izuba ryari ryiganje kuri itariki ya 18 Kamena 2026. Ni nako duteganya ejo ko nabwo izuba riziganza cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi. Iby'uyu munsi rero byagaragariye kuri iyi foto yafashwe n'icyogajuru igaragaza ko mu masaha ya nyuma ya saa sita ahenshi mu gihugu hari ibicu bike. Umuyaga uteganijwe ejo ku itariki ya 19 Kamena uzaba ari umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse n'5 ku isegonda. Uyu muyaga rero uzaturuka mu bice by'Iburasirazuba werekeza mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Naho mu masaha ya mu gitondo kare igipimo cy'ubushyuhe mu ntara y'Amajyepfo kizaba kiri hagati ya °C 14 ndetse na °C 15. Nta mvura ihateganijwe. Mu ntara y'Iburengerazuba hazaba hakonje ugereranyije n'ahandi ariko cyane cyane mu karere ka Nyabihu ndetse n'akarere ka Karongi aho ibipimo by'ubushyuhe bizaba biri hasi. Nyabihu izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe cya °C 9 igihe Karongi ari °C 11. Hateganijwe yuko mu ntara y'Amajyaruguru igipimo cy'ubushyuhe mu masaha y'igitondo kare kizaba kiri hagati ya °C 12 ndetse na 15. Naho hateganijwe ibicu bizaba biringaniye. Ibicu bike biteganijwe mu ntara y'Iburasirazuba mu masaha ya mbere ya saa sita. Naho igipimo cy'ubushyuhe mu masaha ya mu gitondo giteganijwe kiri hagati ya °C 14 ndetse na °C 16. Ibicu bike kandi biteganijwe mu mujyi wa Kigali. Bivuge ko mu masaha ya mu gitondo turi teganye ibicu bike ahenshi mu gihugu ndetse bikagaragaramo izuba. Muri uyu mujyi rero naho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 16. Naho ku gicamunsi turateganya ko izuba riziganza ndetse mu ntara y'Amajyepfo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 27 mu karere ka Kamonyi. Mu ntara y'Iburengerazuba naho hateganijwe ko °C 27 zizaboneka mu karere ka Rusizi igihe ahandi hasigaye hateganijwe °C ziri hagati ya 23 na 26. Mu Majyaruguru akarere kazaba gashyushye kuruta utundi ni Rulindo hateganijwe °C 26. Mu tundi turere hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 22 na 25. Mu Burasirazuba niho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kiruta ibindi kizagera kuri °C 29 mu karere ka Nyagatare mu masaha yo ku gicamunsi. Naho mu mujyi wa Kigali hateganijwe °C 27. Reka dukomeze tureba iteganyagihe ryo kugeza ku itariki ya 22 Kamena. Turateganya yuko mu gihugu tuzakomeza kugenda tugira urunyurane rw'izuba n'ibicu ariko nta mvura duteganya muri aya matariki, no kuvuga kugeza ku itariki ya 27 Kamena. Ibi nk'uko tumaze iminsi tubibabwira biraterwa n'uko uhereye bw'umwuka mu karere duherereyemo ari buke. Tuzoze tubabwira kandi ko ejo izuba rizarasa saa 11:57 za mu gitondo rirenge saa 12:05 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarakira iryo ku munsi w'ejo. Mukomeze kugira ibihe byiza.